Hello mayam, ngasi aina lakhotsariba topic ti dwelling place of God. Ishorgi leifam. Ishorna karamba mingonda laigani haibadugi maramda aikoi Bible dagi yengminasi sinawsing adugumba misaga do nangai su oiribra haibadu aikoina khangba darka oi. Ahanbada aikoi Prabhu Jisu Krista ngonda ipa ishongonda haijasi. Sargada laiba ipa yam thagasare aikoina hojik nahakki leifamse karamba migi mafamda kanada nahak ase leibibage haibadugi maramda ipa pap selaba tolaba nanai asuki mati phatkidrapa aina nahakki asumba khari katang mayamda share tawdare masida nahana loina view aina ngangba khudimmo nahakki aningbagi matungina ngangbo henbiu taribu khudingda sunana bol pinabiu taraga ikhoisu adugumban ahana leibiba misaga haibdo oiba ngamnaba nahana thawjana da pinabiu howding loi phawna singbiu Prabhu Jisu Krista gi mingda khurumjari amen. Aigi ahanba text asi Isaiah 57 gi 15 dagi laukthokpani pamindasi for thus said the high and holy one that inhabiteth eternity longba lairaklaba wangba yamna singlemba ishor mangna asumna haibi maramdi asumna haibi whose name is holy ishorgi mingdi mahaki mamingdi asengba kawi I dwell haidi masida haidi bisinawsing ingam ishor asengba ishor mahangna haibiribine ikoida takpiribini I dwell in the high and holy place aina awangba mafam haibadi sargada aduga asengba mafam shona leiriba mafam de awangba amsung asengba mafamni adugumba mafam aduda lay with him also that is of a contrite and humble spirit aduga contrite haibadi pungning wajaraba ai lale haibagi wakhal leijaba nolokpa thawai leiba adugumba misak mahak aduga su aina leminai kaidonaba leminaribno haibada ishona hairi to revive the spirit of the humble nolokpa migi thawai akoina thawai piksanduna leiba adugumba thawai piksanduna leibdo hinghaningai siduna leiba thawai ado hinghaningai gi damak ishona leibi haibne to revive the heart of the contrite ones pap tawrurasu ai lale ai pungning hongle asoiba tawrurasu ai lale thamoi kaijariba karinungi tawjarabno hairiba mising adugi thamoi ado adugumba siduna adugumba mising aduda siduna leiriba mkhoi thamoi ado hinghaningai gi damak ishona lei haisida isuki matik phajai sinawsing aduna ishorgi leifamse hoi asengba sargagi mafam asengba mafam pap leitaba amotpa leitaba phattaba wakhal khandaba adugumba mafam adudasu ishona lei hai aduga yamna nolok yamna nungaiba paw amana aikhoina pap phana tawrurabasu aikhoina lanjare aikoi ishor ai thamoi kaijaraga ina tawriba papsing adudagi thamoi kaijaraga aduga noluga aikhoina ishorngonda changba matamda adugumaina leiba matamda aduguma mi aduda ishor mahangnasu aduguma mi adugi thamoida laaga leigini aduna makhoigi sitharuba pangal sakti khudingma ado mahangna amuk hingkalangani aduga mahaki achumba lambi aduda saningai ki laminei haina Bible sindi text asina phajana ibiri aikhoi masa tana mu yengminasi sinapsing contrite haibasigi maramda aikhoi mu yengminasi Psalm 34 gi 18 da hai the Lord is nigh unto them that are of a broken heart thamoi kairaba mising and saves us as of a contrite heart masida pirib samna iribase broken heart ka contrite spirit ka anigi meaning ki samane aduna thamoi kaijaraba haibadi aina phataba tawrure aina pap tawrure aina mi halure aina mi ki mapo hura lere hadasu ishogi thawaina ngangbirakpa matamda aina tawriba thabakse khwaidigi phataba papini haina adumaina ishor ai pap tawkhre ai lal khre haina ishogi mafamda thamoi kairaga changjaribodo aduga asida contrite spirit haju adugumba thawai aduga loinana akoina ishongonda adugumba spirit leiba lalurugana lala heba adu phattaba tawrugana phattaba tawre ishor ngakpiu ai matung tawjaro haina changiba mi adugumba makhoi aduda ishor se nangnana lei habni sinawsin nang aisu ishorna nang aingonda nangnana leiba pamlabadi aikhoisu aikhoiga punsida asoiba aranba tawe
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣ ꯅꯪ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯉꯥꯡꯍꯩꯗꯕ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ Psalm 51:17ꯗ ꯗꯦꯕꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ The sacrifices of God are a broken spirit aduna ishorgi irapotsingdi ishorda katkadaba irapotsing adudi karino thamoi kairaba thamoi asni a broken and a contrite heart O God thou will not despise aduna thamoi kairaba adugumba nolokpa leiriba adugumba thamoi ado ishorna hangna tukasaba toroi My friend if you have broken and contrite heart God will not despise you God will not hate you aduna ekoina thamoi karadi ekoina pap torugadi thamoi ekoina pap toruga ekoina ishona haijabse thamoi kaiba kowe aduna aramba toruga isho ai lanjare na haiba adumain tawba taragadi ishona ekoigi adu haijabdo ishona tukacharoi Prabhuna cross the sibi kibase ekoigi thamoi kai ngai gi tamang napan na pik thalaba ekoije ekoina ai papini haina khangjadraba ekoije adugo ishagi achambana ai mangaire haina sasaba siguma napanna pamna thumalaba ikhoije aduguma pamna pikthalaba thamoi se kai ningai gi dama prabhu na sebi kepase nang aina tawba pap ki damak tani haina ikhoi pung hongai gi dama prabhu na sebi bani haibase ikhoina kawgumsi mathangda amung ikhoina khara yengse ishona nolok aduga ikhoina nolok pa haibase gi maramda mo ikhoi khara yengse Deuteronomy 8:2 da sumna hai Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this 40 years in the wilderness. Ishona Israel masasing sahi nipu lamhangda puduna salibase masi kudemang mahana sapi kibasing bikibalambi kudemang sen nakoina ningsingani nakoina ningsingani karigidamak ishona Israel masasing sahi nipu sumnal lamhangda wilderness ta Satuna Salalipse Karigno, Moko Canada, direct Pusandribase, Masik Maramdi, Madu the Salibe Israel Massaging the partner, Pick Tale, Napana Pick Tale, Adugba Israel Massaging the High Matanga, to humble thee, Nakoibul no looking at Agita Magdalene. Nakoita Ladiba, I Mangai Haidiba, I Pare Haidiba, Aduna, I Papini Hana Kanjataba, Koidarma Sambana Hana Kanjariba, Ishogi Mapam the Handan Anzana, Lal Horiba, Adugumba. Mishing ado makoiki thamoi ado nolokhatningai gi dama ishona lamjing phikemne to prove the nakoibu praman tawningai chaying tawningai to know what was in thine heart nangi thamoi da leibdo khanghanningai gi dama ishona khange ado makoigi thamoi da leibdo makoi masana khanghanningai gi dama ishona makoibu singbiramni whether thou wouldst keep his commandment or no Mahan Nakoina, Isho Yatangsing, Shona Pikar, Yatang Tarasing, the Sing Akadra, Natraka, Ishona Mokoida to Haidiba, Atainitinium, Ladiba Mam, Ado, Nakpurangaktabra, Habdo saying Gidamak, Ishona Mokoja Sayinipu. Jupnam Koilaman, Salivning, a sing a simple Christian ousa, a siguma saying Cameron, Christian Nang Egipun the lie, Nang Egipun Sida, Temba saying Cameron lie, Haidiba Sidi Karamba Matam the Lakani, a coida Nolopoleta, Icona Pap Torugasu, Pap Totaba. Taude haina leijaba aikoida napan phaujaba ai mangai haiba akoina dharma cendra kasu akoina dharma chele haina khanjaba maming tagi church kaba tithe offering pi haiba adubu aikoida ishogi nungsiba leitaba kero lekaida leiba mising asubu nungsiba leitaba asigumba ishorki bible na haiba se inbra indabra bible gi matungna lepra leptabra bible gi matungna sapra satabra haiba se asigumba myam je khangngai gi dama aduga nang ai gi thamoida phumduna leiriba papsing aronba papsing ado khangningai gi dama nang ai gi punchida saying kya lakani sinawsing adugumba saying sing ado lakpada aikoina khange madudi akoina aikoigi asoibudo khangjaba matamda aikoina ishoro changjagadabni madu changjaba sibu aikoina nolokpa haina aikoina khangnai Daniel 5:22 da Belshazzar gi wari aikoina khange chapter 5 se Belshazzar na magi usop achobam phange Pame Sanai Junebigi, Adubu Belshazzar has Nebuchadnezzar Masunupani man, and Nebuchadnezzar Matam the Toki by Shogi Wari, Ishogi, Akona Sadam Masak, Negogi Wari, Maigi Komdegi, Shonakan Bikiba, Aduma
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯕꯨꯗꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯕꯨꯀꯥꯗꯅꯦꯖꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯥꯄꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯞꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯄꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯀꯦꯜ ꯑ ꯄꯔꯁꯟ ꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣ Belshazzar has not humbled thine heart though thou knowest all this masi khudema ishorgi achumba karino aramba karino nangna loina khangnagasu nangna nolukchade haibati nangna khangba tugi matungna chatte habani isnaus nang aisu bible na thakpi khraba ai khoigi punsida hana khangkidaba achumba kya bible pabadagi nainabadagi mina ngangbadagi aduga youtube ki sermon yengbadagi nakoina khangba kya manum leiragasu haidiba khangbadugi maramda thidoktaduna aduga khanglaga nakoina madu indabida hana ye akoina takpi tambirakpa aranbasing adugi matung ina chatpa tarabadi ishorna nang adugumba misak oiba tarabadi ishorna nang aigi thamoida leiro isnausing adu akoina achumbadu khanglaga achumbadugi matung ina chakadabani akoina hana khanglamdrakasu akoina oh ishor ai masi hana khanglamde ai lankhre ishorna hana takpiba achumbadugi matung ai chatlage haina akoina leigidabani adu itardi Belshazzar tagiba dasa ado aikoi taroi adu natragadi Belshazzar ki dasa numidang adumaktada mahaki mangakkaga maki mapunsi loiki aikoichu adugumba akoina khoigi punsida khangaudana akoina ngasi sigana haipo aikoina ningdaba mikup aduda nang aigi punsisu pungning hongdana aduna norokki damak sil tawruga aikoi sikiba yai adugumba aikoi oigumsi oidningai ki damne aina sermon ase pijaribase Matthew 18 ki 4 amuk yengminase Whosoever therefore shall humble himself as this little child, asigi apikpa angangumna nakoina nolok chaliba mipung khudima aduna maram aduna apikpa msakumna chaliba mipung khudima aduna the same is greatest in the kingdom of heaven. Ishogi ning tholeba da kwadi chaw se nolok paibni apikpa angangumna makoidi nga khanarure makoidi khanariba mising aduda lal he makoina aramba ma tawrure makoidi khangba matamde mama pa lale ai tawkhre tawroi habase makoida lay yamna pukchen senge adugumba pukchen sengbai khoi khristian amagi punchida pukchen sengba darka lay aikoina khangdana tawrumagadi ishona copy gani khangna andun tawduna lairagadi akoi yaroi aikoina khangnurabasu aikoina khangdana tawrurabasu aikoina khanglaba matamda aikoina pungning hongduna aikoina chakadabani masine asangba nolokpa apikpa angangumna nolokpa haibase Luke 18 gi 11 to 14 da aikoina parable ama pangni madudi Pharisee amaga aikoina publican adi tax khasna khomba amagi wari like Pharisee aduna verse 11 dai mana labna makhana parthna tawi samakta asumna hai ishor ai nangbu thagachari adubu ai atopa mi singumna namjanam thengnabadi tawde dharma chendaba aduga oktaba singumna oide aduga hairiba publican masi khasna khombaje masigumna ai tawde ai hafta amada anirak sara hele ai tait aina laiba khudumaki ai tait pi ana mahana parthna tabko masini aikoisu maki parthna to aikoi nang aisu tawribne aigi church kai hafta amagi manungda church amukai aigi tait chupi aikoi gi tawbum thokbuda tawi hai haina ko adumaina khanbai church kare tawre haina adubu nang aigi thamoise ishona pamba bible na haibadigi matung satpra satabra haibase aikoina khangadamne ai hurandare hairambe yai adubu mapan thongdo hurandrasu aigi pungningda aramba torumba yai adugumdo adumai tawruga ai ya phabani haina ai dharma cheli haina Pharisee asigumna aikoina khanjaraba adudi akoi punsi arembani ko aikoina aduga akoi verse 13 da publican aduna di lamna ko mangak phabu mai phabu makok phabu thangatpa ngamdaduna aduna maki mamitto saga da phabu yamna yengkhataduna maki thabak te yeijara makhunna yeijaraga ishor ai papini ai bu minungsi utpiu haina mahana parthna thawe adugumda aikoi leigidamne aikoina phattaba tawrosu aina aphaba tawi haina phana khalagasu ai matang khudingda ai dharma chel haina khanba yade ishorna ugadabne ishor ai bu nungsibu ai papini thamoi kairga mana mathabag yairibigi maramdi mana hana publican khasna khomba matamda mana khangdana phattaba mayam tawumba yai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯈꯪꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯊꯕꯥꯛ ꯌꯩꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯈꯪꯂꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯔꯁ 14ꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯑꯩ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ he that humble himself shall be exalted ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯆꯪꯖꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ 2:8ꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯩ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯆꯥꯌꯦꯡ ꯑꯊꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯑꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ 1 Peter 5:6ꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ humble yourself therefore under the mighty hand of God ꯏꯉꯝ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯧ that he may exalt you in due time ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯔꯒꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤ ꯍꯥꯏ 2 Corinthians ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯕꯤꯔꯒꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯚꯔꯁ 14ꯗ ꯍꯥꯏ ꯅꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯨ ꯄꯣꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯇꯤꯟꯅꯒꯅꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯇꯤꯟꯅꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯕꯞꯇꯤꯁꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯨ 7 Day ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ 7 Dayꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯃꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯃꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ for what fellowship had righteousness with unrighteousness ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯒ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯃꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯒ ꯃꯤꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ what communion had light with darkness ꯑꯃꯝꯕꯒ ꯑꯉꯥꯟꯕꯒ ꯇꯤꯟꯅꯧꯈꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯝꯕꯅ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯟꯕꯅ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯑꯃꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯚꯔꯁ 15ꯗ what concord had Christ with Belial ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ what part had he that believe with an infidel ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯒ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯚꯔꯁ 16ꯗ what agreement had the temple of God with idol ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯂꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯅ ꯋꯥꯔꯣꯟ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ for ye are the temple of the living God ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪꯅꯤ as God had said ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯝꯅ I will dwell in them ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯂꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ walk in them ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ I will be their God ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯣ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Wherefore ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ come out from among them be ye separate ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯣ ꯂꯩꯔꯒꯅꯨ Be ye separate ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣ said the Lord ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ touch not the unclean thing ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯂꯒꯅꯨ I will receive you ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯣ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯐꯠꯈꯤꯗꯕ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯄꯥꯄꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯐꯠꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯆꯪꯖꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯊꯧꯖꯥꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯖꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯅꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯊꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯤꯡꯀꯠꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ